kodwa kuqala kwedinto kahle but siyakholwa abazalwane kwekuthi sitawenda umsebenzi waNkulunkulu njengalokuhlelekile nalokufanelekile silifunde livi sendi expository emseni waNkulunkulu ngicela ke kuba singene ngemkhuleko. Excuse me. Egameni laNkulunkulu yise nendodzana namoya ingcwele, amen. Babelo lungile siyakubonga Nkosi namanje ekuthambameni kwelilanga siyakubonga Jehova lolungile siyakubonga Nkosi yamakhosi sikubonga nakulelilanga lela lamuhla Nkosi la khona besikhumbula khona bafeli belukholo baseLions babe wethu lona amandla onke la sifunde khona ukuthi ngalo losuku nje noma ngalo mzuzwana leyo labangu 42 babulawela nje ukukholwa kwabo hayi kuthini kwekuthi nje bangemaKristu uNkulunkulu wethu lona amandla onke noma umthetho welive bese ushito ukuthi abangabulawa kodwa nakwaba khona labaqitha ingadi yabo namhlanje Nkosi sibakhumbula sithi Nkosi lukholo lolwethu lusibita ukuthi sime Nkosi noma ngabe sengimiphi imithetho noma ngibuphi budlangdlwangu kodwa sikumele ngoba Nkosi ikhaya lethu alikho ngapha nangapha kodwa lisemazulwini babe siyathandaza labanenge Nkosi Jesu they may not face such a cruelty whereby abantu bababulala kanjalo kodwa Nkosi dinenge into leti babulala kanjalo imihla ngemelanga kulamalanga ke nathi sike eMaswati sibona Nkosi lokubuhlungu la khona abantwana Nkosi bebiwa khona bendiwathi inyamatane khona babe siyathandaza egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu lona amandla onke noma kungentiwa lokho ukuthi kwentiwa kumaKristu kodwa nje kwentiwa kubantu singadadi netizathu tabo babe wethu lona amandla onke siyasondela phambi kwakho wena uNkulunkulu lokhona wena uNkulunkulu omlilo loqothulako wena uNkulunkulu lelithi lakho umhlaba uphethe ama records kuJeremiah uthi mhlaba register leyo ndodza njengemuntu lo de bantwana noma lo babede kuqhuma abesathi incwadi yamaHubo 19 athi lusuku lubikela lolunye konke lokwentekako Nkosi kuyarekhodwa kuyabikwa akukho Nkosi umuntu lotokwenta into abese uhamba nje uncharged. My God and my Father siyabonga Nkosi enzambama wethu konke lesikwendile losuku lwamhlanjena kube recorded noma kurekhodwe kahle noma kurekhodwe kabi kodwa Nkosi tinhlebo letibe khona yebo uNkulunkulu emaqhubu labe khona kubukela labanye phansi obekhona kuphakama lokube khona konke Nkosi kurecorded athi umbhali Nkosi you even scare put it eskalini wena uNkulunkulu lokho thatha ke Nkosi ludumo namuhla Nkosi sizatoguquka Nkosi sizithoba sivuma ukuba sibonile ngetshala lile lethu. My God and my Father, we pray this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Asithi hlole sivume emaphutha ethu. uNkulunkulu somandla babe wethu lo sezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngecabanga nangekhuluma nangekwenta nangekungenti lobe kufanele ngabe sikwentile kodwa ke ngenxa yaKristu indodana yakho sithethelele konke lo sekwenzile usende manje kuba sikukhonde ngekuhamba nokusha kudele igama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukela sisekele tona tethu sigcine ephileni ekulungeni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu, amen. Njengenhlala yenda ke bangcwele sicala ngayo imibhalo yehlabelelo indumiso ngalenye la ngizofunda from the Xhosa version. Yes, from the Xhosa version because I just love that language bazalwane. But then let's read from Siswati, which is 132, 133 and 134. Yebo simakathe khumbula Davide khumbula Davide kanye nato tonke tinhlupheko takhe. Khumbula tifungo takhe kusimakathe netethembiso latenta kusomandla waJakobe nakathi ngingeke
ngingene endlini yami noma ngiqambalale nasembedeni wami nemehlo ami ngingeke ngiwanike buthongo netingophe tami kwedela ngingakamtholeli isimakathe indzawo ngakhe likhaya laSomandla waJakobe seva ngelibhokisi lesivumelwane ngesikhathi siseBethlehem salikhanza kulaseJerimu asambe siye lapho ahlala khona siye ukhonta esenabelweni setinyawo takhe phakama simakathe uye endzaweni yakho yokuphumula wena nelibhokisi lesivumelwane sakho lelingumfanekiso wemandla akho bapristi bakho abembathe kulunga labangcwele bakho bahlabele ngekwethaba ngenxa yaDavide inceku yakho ungamfulatheli umgqotsha wakho simakathe wafunga kuDavide wenta sifungo langeke ajike kuso wathi lo munye wemadvodzana akho ngiyawumenta abe inkosi emva kwakho nangabe bantu bakho baqina sivumelwane sami netimiso tami lengiyawubafundisa tona nebantu ababo futhi bayawuhlala esihlalweni sakho sebukhosi kuze kube phakade ngoba simakathe uyikhethile iSiyoni ukuthi ibe likhaya lakhe wathi lena indzawo yami yokuphumula ngiyawuhlala kuyo phakade naphakade lena indzawo lengifuna kuyibusa ngiyawuyibusisa ngako konke lekudingako ngesuthise timbuya tayo ngekudla bapristi bayo ngiyawubembathisa ngensindiso labangcwele bayo bahlabelele ngekujabula ngiyawuvusa lomunye wetitulwane taDavide ngimente abe inkosi lenkulu umgqotsha wami ngimlungiselele isibane ukuthi bukhosi bakhe bukhanye njalo titsa takhe ngiyawutembesa ngelihlazo kodwa umbuso wakhe uyawuphumelela uqhume maye kuhle kumnanzi kuhlalisana kwebazalwane ngekuvana kuhle kufana nemakha elanuka kamnanzi nakethelwe enhloko ageleta adzimathe ehlela esilevini yebo esilevini sa-Aaron athonsela nasetiphikeni letingubo takhe kufanana nematolo endzaba iHemoni nakehlela endzabeni iSiyoni kulapho-ke lapho simakathe ehlisela khona tibusiso takhe yebo nekuphila kuze kube phakade dumisani simakathe nine nonke tinceku tasimakathe nine lenima nasebusuku endlini yasimakathe phakamiselani tandla tenu endzaweni lengcwele nibonge simakathe shangathi simakathe anganebusisa ave Siyoni yena lowadala lizulu nemhlaba akuthunyiswe uyise nendodzana namalwengcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nenyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini amen sifunda sifundo sekuqala ke lapha encwadini yaJoshua sahluko 1 verse 1 to 9 Joshua chapter 1 verse 1 to 9 Emva kokufa kwaMose inceku yasimakathe wakhuluma naJoshua umsawa Nuni labe ngumsiti waMose wathi Mose inceku yami ufile ngakho ke wena kanye nazo sonke lesive sema-Israyeli dilungiselele kwewela umfula iJordani niye eveni lengilinika sive sema-Israyeli ngiyawuninika yonke indzawo lapho tinyawo tenu tiyawunyathela khona njengobe ngethembisa Mose live leno liyawujuba ngelihlane ligudle iLebanoni
kuye emfuleni lomkhulu iEufrate lidzabule livela leMahethi kuthi made kufike elwandle lolukhulu ngasentshonalanga kude namunye lo yawukhona kumelana nawe excuse me noma tonke tinsuku tephila kwakho excuse me ngiyawuba nawe njengoba nganginaye naMose ngingeke ngikushiye futhi ngingeke ngikulahle qina ube nesibindi ngobe utawuhola lesive ukuthi siye udla lelive lengalethembisa boyisemkhulu ngesifungo ukuthi ngitawubapha lona libe lifa labo into nje wena qina kakhulu ube nesibindi qaphela uyilalele yonke imithetho lo wayinikwa nguMose inceku yami ungaphambuki kuyo ngasekudla noma ngesencele khona ke uyawuphumelela noma ngikuphi lapho uyakhona emavi alencwadi yemithetho angesuki emlonyeni wakho uyawucabanga ujule kuwo busuku nemini kuze ukhone kukwenta konke lokubhalwe kuwo khona ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe angakuyali qina ube nesibindi ungethuki futhi ungaphelelwa ngemandla ngobe simakathe uNkulunkulu wakho uyakuba nawe noma ngikuphi lapho uyakhona siphela lapha sifundo sekuqala sifundo sesibili sibuya eTestamenteni Elisha sibhaliwe encwadini yemvangeli Luke chapter 9 we are reading from verse 51 to 62 51 to 62 sekusele emalanga ekuthi Jesu athathwe ayiswe ezulwini watimisela ukuthi aye eJerusalema wathumela tithunywa ngembili kwakhe letesuka tangena edolobheni leMasamariya kuyawumlungiselela khona kodwa abantu balapho abazange bamemukele ngobe kwakukhanya ukuthi uconze kuya eJerusalema boJakobe naJohane bafundzi bakhe nabakubona lokho bathi Nkosi uyafuna yini sibite umlilo wehle ezulwini ubaqede bonke kodwa Jesu waguquka wabekhuda base baqhubekela kulelinye lidolobha basesendleleni kwefika indvodza kuJesu yathi ngitakulandzela noma ngikuphi lapho uyakhona Jesu wathi kuyo timpungusha tinemgodi netinyoni tinetidleke kodwa indvodzana yemuntu ayinandzawo yekulala iphumule wathe uthi kulenye indvodza ngilandzele kodwa yona yathi Nkosi ase ungivumele ngiyongcwaba babe Jesu waphendula wathi yekela labafile bangcwabane bodwana wena hamba uye ushumayela umbuso waNkulunkulu lenye indvodza yathi ngitakulandzela Nkosi kodwa ase ungivumele sengiyowuvalelisa ekhaya lami Jesu wathi kuye wonke lobambele ikhuba alima bese ubuka emuva akawufanele umsebenzi waNkulunkulu siphela lapha sifundo sesibili sitawuthi pause just a little bit ekameni